بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله شوفي لو كان غالي بقيمة ما غالي بقدر بلند أمي أنا هاجي درباسي شعرا كلها مدربن جبونا شعرا فاقفين أما مستا محمد أمين دول سبب دعوتي ميكروفون الكن كرمتي ما مستا ازدريج مشتميرو لسر كلها آمد كلها مينا خيالا ازگرتن سالو گرم دل بوهيتنا بما ايشو جان بونبري گلو کا او میخواس کا او شیروزانا کا او شوكش رياحك تيهما هو كستي دنك نايش خرا اي كلها آمد قي سعيد نما از درێژ ڕۆیشتم ئیرۆ لەسەر کەلها ئامەد کەلها مێران خەیاڵان ئەز گرتم ساڵ و گەرم دل بوو هێتوونە خەمان گۆڤارە بانگە حەق ji کەلها ئامەد شێعرا کەلها ئامەد بوو çavkaniya îlhama navê گۆڤارê گۆڤار بوو dengê şair û ji ser kelha Amed bang li alema Kurdan kir. Banga heq ji ser kelha Amed, kelha mêran, şahidê rojê û dîroka nêz û dûr. Di gulana sala 2009 de hejmara ewilî selam da xwendekaran. Xweda nazkirin û weke kovareke çandî û hunerî dest bi jiyana weşanê kir. وەک دەمساڵی ji sê meha carekê derket pêşiya xwendekaran. Di metbexeke dewlemend de hat amadekirin. Di metbexa ilm, irfan, fikir û çandê de dibin çavdêriya ezm û cehd û xeyretê de hat biraştin û hat çavkirin. كلها آمد أمر خدي قولا پیغمبره جن مدرسان بنگه هاوی مدرسه کردستانه دیروکا كلها آمد هر نقدر 16 سال بیجی حقیقی به 1000 سالانه بو چه امرینات بیجن tabii ki دیروکا کرد مگویا سر گوتنا خدا امر خدي قولا پیغمبر مدرسه من اندازی وقتشتانا بحثوان زیده بیه تب آدم چه خلق بیه خدای تعالی تب آدم علیه السلام چه دای بنی آدم دعوی دوزا کلها آمد اوه جبو گیهاندنا زمان کرده حتی یرکو هاتیه براستی کمره اشاره بالوی نکه نابه مدرسه کرده زمان کرده آنی حیالی انشاءالله جیو بیش اوه دوام کنه بره خطر و تهدید و تهدیده جهه کج مدرسه های زمانی کردی را به. از وقت سکرتری گشتی اتحاد العلماء و مدرسه اسلامیت بیجه yani medrese زارok تین مدرسه زارok 12 سال تین مدرسه 12 سال تین مدرسه مال کردی خبر نداره نه آخریه تین مدرسه ترکی خبر نداره yani وقت ها چون مدرسه کردی ها چو انگلیزی جل فرق ناکه جبران خاصی تهدید که زمان کردی هدی مدرسه جبو خالیات علمی بدید تزمان بدید جابی نکرده بدید اوی تهدید لازم هم گدی غیر زارok غیر لما لا بابانا کردی خبر
آشینا بج کردی گده زارو وقتی ها جمعی امروزی کردی درس اون دوام کنه پیش داره. اما زارو تیجه بر کردی دیگر کلمه فهم کنه. اجازه بیشتر خود فهم نکرد. ولات کدن چی کدن یا گله. اوجی تهدید ریسک لازمه امروز خواهی در کمن. شباب قاسی هنگ درسی خواهی نکتری خواهی مکیه مجبوری جو کردی بخواندن. ترک بجی عرب بجی فارس بجی کرمان بجی کرمانی بخوینه. لبنان پرانیا مدرسه ولاتی حال حاصل ورگریه با آلی ترکیه و ابراهیم و زیاده. بله امی دست به پانل آخوا بکن بشه یکم ادیتوری کووارا کل آمد برز عبدالسند یالچن و لسر مجارا جروجا اول حتی ایرو کووارا کل آمد و رولاوی خبر بده gelin efendim hükümet Kubarama banka harçkel haramet de meke veke denhede de Kur'an'a da hazırına hade dest bir hizmet ekir. Maha peşiyeme inşallah ve hecmara paya şestiyeti derkine şavzde salabeyn aldır çapulaşan akvar domine odmediya kürdile roleke taybet dijitine ve münasebeti iyo en binave dişazda saliye xwede kovara banka hak jikelo Ahmet de dibahre. Vek editörü kovari çavakı moderatörü mecbur ez bahsa kovari dişti bikim. Bu kurtasi doğru kötüro kave xevatin kumekirine şeklu navaro kave hedefin ve o merhala piloteleye o mücadele bilişeti. Jibona kovara ki bir dereceye 16 sala devam görünen bir çapede edeya serkefine ki hecat yapılır. Ne fasıl icabı ev kovara ki Kürdi'de. Çünkü çapaneniye Kürdi, o Kürdayaki buxu ev terafı tüzgiri ki hene aslangiye ve hene işleri zedene. Dina hakime ku belki zede kanmet ya bin asimilasyon eda maiye. Zamanevi hatiye kadar fikrin. Alfabek evi taybet tüneye. Perverdeyi ya bir zamanı faiz ko tamamen dük ettiğiniz zane perverdeyi Kürdi çiye. Jibo bana tora ve kovara ke Kürdi derke, kovara bağımda haskiren, Fadra bir zamanı Kürdi bağımda haskiren, eğer işte gerek zahmete, dinar bağışları harap de, lazım kovan işaretken, bu kovar karı da ko bizikriye. Yani zahmetiye ve sahaya. Jibari kasi, jibana ko edi çavu peşkeşe edine jibotun zaman, یک جایت خود تعالی یک معجزه خود تعالی مثلی در زمان عربی پشتیبان زمان دین اوایا نفس بشریت انسان دماغ خود اول زمان کی چک جبینی بچیارتنه اوانا که معجزه خود تعالی نبودن از جو ام veya به انسان خود بدن ناز کردن مچیکر گون انبیاریان Jivana ko kovare biden naskere, o jivana ko en xwedina bi zimanê Kurdî teşvîk bike. Divê xebatê de tabi nûnerê berpirsê ji firokirina û belavkirina kovarê diğer kadroya xwe û diğer tamamê nivîskarê me di vî îşî de necî girtin, divir de jî müşrik û teqlîya xwe ji bo newan pêşkêş bike. Merhebetiya me ji kir piştî vê me dest bi xwesê zimanê Kurdî kir. Di hinek bajar û gelek qezayê de di komera de, di derneka de meselîne dan ser kovarê, meselîne dan ser zimanê Kurdî. Paşê jî me kursa zimanê Kurdî vekir, însan hatin li wê derê zimanê Kurdî hîn bûn, heta evê hinekî din jî pêşiya me vekir, hinekî ku di wê derê de gihaştin, di wê derê dewam kirin, di pêş de anha bûn nivîskarê kovarê. Yani kovara me wek mektebekê ye, nivîskar û xebatkarê xwe cî li nahêle, ewan pêş de dibe digîne nivîskar û digerîne lêkolîner. Axir di serdema destekê de me çapeke
çapxane ki bir nave banga hak ku negera kitabın kurdi cümbeci meçap kırın. Ahiri bir vakti destek eden, sadece destek eden niyetana her ku ev kuvar ne ders alıyor? Ev kuvar mebo de beş yani bütün mahane. O her kuvar bize hasaba gidine çekiyor. Mebo yani enstitüye kurdi veriyor. Fakat bu sefer tabi hasabı malı çarşıyla bir dernek her niyetine ciddileman diyeceğileman fakat nâgını itarkınıcı ben de roja para her oha gerek kitabı kıymet desteğine dehene kurdi kuvveti çarpıyor. O yüzden vacip gibi güçlerle de arkadaş bana varı çarpıyor. Avaraj disar jibek hasabı meler dernek ne varın çarpıyor. Her oha bu varake taybir buna edebiyata zaroka disar fikrin evji ve hasabı medaheye evji navar biciyani. Maksada nefsi, maksad kuvarake rağmen. طبعا جبنا كوارك كردي تشتري يكان زمان قرآن كل بجاء استعين بالله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ما هل پیغمبر جقوم رشان جبنا كو بزمان وان جوان بيان بكه يعني آيات ده نشاندان كو ببيان ده دقوتن ده برنگية زمان ہے اهمیت زمان ہے يعني خدا تعالى بوحيه ديال الانسان بيزانين كزمان تشتكي مهمه يعني كذا كل بلاد بزمان تلفزيون تركي خبر بده فقط او حسن كد كردايته هنا دكسا كرد هنا اوان حسياتا جبونا وي كردي تركيا دتنا هدفها مزن افكو يعني بزمان قومي امجوان بيان بكن و هستوان به زمان وان جوارا بیجن و دیسا و به زمان کردی هم جاسیمیلاسیونه دسالتا نجات پرست و جاسیمیلاسیونه لایسیزم و سکولاریزم ام خلاص بکن دکواره ده وی زمانی ام پیک بینین زمانه چاند و دیروکا کردایتیه زمانی که کل سر اساس خوی اصلی به چمکی yani duha bir operasyonu mezin liser zaman hatına kirin. Yek jwan a Necat Perest'la Türkiye de Kürdistan'a Türkiye'den bejin adıneji laisizmu, sekülerizme zamaneki ku tahribatı vana dokada helgere ev zaman Kürdati ara asla vakat a hizmeti nake. Kese ku akle xo bişuğuline zamane xo jid şuğuline. Kese ku zamane xo bişuğuline akle xo jid şuğuline. عقل میں دمجی میں دے مجی میں دیروکا میں تاریخ میں دیروکا میں کلاسیک میں کلاسیک میں کلاسیک میں بقصة الانبیاء بمناقب اولیاء شکل استندنا بنگه هوان ایرو اوه اگر سیده ملایاسین یسری دو تخمیسا خویا لسر غزلا ملای جزری دو دبیجه جن علينا قدم درخه دعشقا جوهراني دا دلو ارت مكه غازي جوابا لن تراني دا جبر فكر دموساي دل من تور سيناي افا كلاسيكي ما اذن يعني تماما تلميح واشارات هي ببال قصه حضرت موسى كو ايات وجه فخلعنا عليك لن تراني تنكاري مبيني شمكي خو بلاغه خو جنكي خو درخه دفر ده هستن كردايتي عشق كردايتي بقصه حضرت موسى كو افاده دك افيا تاريخ ما فيها ده نشان ديرو كان فيها ده نشان ام دبن كيرو اف زمانه اقواسه دولمن اف زمانه كو اقواسه بالسر وتاثير داغرتيه لبر هنداغونيه لبر تنبونيه دفر او شيء ده بمديا وشاربمنيه ام چواكارن لا خدي در كevin ام چواهين نسلانو بكن جبو و ام خبتن هدف ما يدون اج كوفاري طبعا كردايتيه يعني بگشتي هدف ما فورماتا كردايتيه نویسانا لسر خصلتين كو كردا دكن كرد اوجي يعني كو اموان چاقمه پیشگو تاثيرا اسيميلاسيون نجات پرستی و سکولاريزمي خلاص بكن يعني فکر و جیان و فولکلور و عرف و عادت و نرخن کردایتیه به ویکو واره ام بگین خواندفانه خو خواندوانه که دما کو ویکو واره بخواینه برا خو دوی اتمسفری ده ببینه خود وی اتمسفری ده ببینه
بتمامی یعنی کوارا که به وی شکلی دیگر کو نویسین ما یعنی هنک اکادمیک تره بنجی دیسا دبستانه که کردواریه هدف همه دبستانه که نویسکار و خواندوان نوی هم ماموسته هم جی خواندکارن نوارا کاوی کواره ده سری دی چا کوات زانین کلا آمد بانگا حقش کلا آمد دیرو که کردش اسلام ور و دست پید که اسلام ور و چما چمکی پشتی که کرد مسلمان بون زمان کردی بقاسی که ده تاریخ ده چه نبویه قوت ستن بو زمان سروکا بو زمان مزنا و دناوا هرمه ده دناوا هرما عالم اسلام ده جه کی تایبت جره چه بو ایدی گله کی علماء کرد هستن خو حسیاتن خو بشارن کردی آنین زمان و بو زمان بو جنزم عربی جنزم فارسی جی استفاده کرد که افجی تشتکی اعتیادی نورماله چمکی ده هر زمان دوان تشتا چه دبن زمان کردی جاره کم به اسلام هم بو دیوان هم بو ادبیاتا دیوانی هم جی بو ادبیاتا گالری و اعتبار ستن هر وها مثلا پشتی اسلام کو اسلام هات فولکلور کردی جی بریا اسلام چابو پشتی اسلام جی دیسا بشکل خما هنک عرف و عادت وانجی اغلب وان گورا اسلامی بو اكونال گورا اسلامی بونجی دنوا زمان هم به هم هات نگارتن و شکل اسلامی استندن هر وها yani neci İslam'ı verve fakat ev lehember ev havldanın ku inkara zamanı kurdu kurdiyete ekrenji beriya tariha İslam'ı banga kelha Ahmet ev yaji isbat gel seret sekine her ha lekolini lesen nezik diroka me nezik diroka kurdan ye siyasi kavmi kudnav dibin navên ji hev cuda de di kovara me de ji mijarên kovarê yek serekene wek teklên wanî bi qewmên derdorên wan re komku jî êrişî ser can û mal û muqeddesatên wan û bi vî şeklî kovar li ser esasê fikra ummetwariyê didomîne biratiya qewmên Müslüman di nivîsên wê de Kurd jî wek Ereb wek Faris wek Tirk ev jî sütûnek ji vê medeniyetê ne ji bona ku ümmet li piya karibe bisekine lazim e ev sütûn tev qewîm bin salam bin bi van fêmberiya nivîsê me tên amade kirin wek mesela numune stranên ku di nizê dîroka me de hatine hûnandin û tên tehlîl kirin her wiha mesela münazarata bediû zaman ku jê re gotiye reçeta Kurdan ew jî tam li gora ziman û uslûb û naveraka Risaleyê Nur tê tercüme kirin û tê şerh kirin dîsa bi fêmberiyê digel alfaba Latînî alfaba Erebiya Soranî ku mesela Kurdistana Sûrî Iraq û Îranê bikartînin û her wiha alfaba Erebiya basît ku di mentika me de di medresa û di nav mela de tê bikaranîn ev alfabet tê bikaranîn feyda vê alfabê çi ye yani ev ramz û îşareteke esas gelekî muhim me çimkî ev alfabe dibin pir di navbêna mew û ev parçeyê dinê de hatta mesela gelek rawşenbîr gelek alem ji başûr ji me re nivîsa dişînin ji kelha Ahmed re nivîsa dizînin dîsa bi vê fêmberiyê zazayî parçeyekî ji kovarê ye her wiha ji bona edebiyat û zimanê çawa ku sînevîzyona de me temaşe kir ew jî parçeyekî ji kovarê ye muhimtir ez li ser 5 dakika nasıl? 5 dakika شش هفت دقیقه İnşallah riayet bikim tabi editör ku riayet neke edine şu kat riayet nakin sekülerizma de kurdayetiye de tişteki muhim yani sekülerizm laisizm lavazkirin û xerakirina dinamikin maneviye wek din, axlaq, urf, adet, zaman sekülerizm guharîna di civakê de ye ji bo civakên xwe qîmet û nirx civakên xwediyê dînamîkên manewî ev civak çi dibin birabin ghayrî Müslümana jî ew kesek bêje dînamîkên manewî heye sekülerizm ji bo wan weke kansêrê ye ji bo hemî dînan vê ewse sekülerizm hewl dide ku temamê insana bike yek tîp ew tîp jî dunyaperestî ye nefisperestî ye kurdewarîtî û sekülerizm asla nagîjin hevdû ziddê hevdû ne dijminê hevin nayên cem hev hereketa îdeolojîk
de منطقه Kurdistan'da da jibo civaka Kurdi bike seküler de çerçova çekirina civaka ke hayali de din, zaman, çağın, bavari o kesayetin diroki avana ved guharine dvik hali de edebiyat ve medyayı gelek zede bikartinin. Efsaneyi nû çedikin. Mesela çekirina motifin veki zerdeşti, ezditi, haşa xodetiya eştar, tavus, efsaneyi kava, خوشوتاندن خو کوبرکنن جبونا سرکایتیه که کو خراب اعلان کریه اوان کرا لپاش نامینن دا انالیزن خودشی مثلا دن نشاندن کو دین روی خویایه اسلام روی خویایه جبونا ستاتوکیه جبونا پولیتیکاین به عدالتی او نوکویه جبونا ظلمه یعنی کو بدست دولت انتکرن جبر و سکولار بونا دناو کردان ده جاناف ترکا گلکی زیده تره بینرن لگوری استاتیستاکان de tamamı Türkiye'de cisedi se dınava kurda da cisedi yazda laisizm, sekülerizm demeşandır. Her vaha nisbeye ateisti değiştibune de tamamı Türkiye'de cisedi hüvde dınav kurda da cisedi 26. De ibadet de, de cilu berganda, de meseleyen cinsi de, ku mesela de cinsiyet eşitliği, yani nevekabuna cinsiyeti dixwazin mesela jine ku ligori urf u adet u taklidi kurda hatta irohatine avana tamama bukul binin, bikin hinek insaniyetine derken peşiya zilama, avana tav bidestevan tekirin. Loma iro mesela seküleristi Kurdu Türk, seküleristi Kurdu Kemalist, dihmeze hav daruniştine, yani emzan kuyat ki halu khazitiye van, neyro destpekiri eviya kevne. Problema her diyenci iro Müslümanın yanına avana asla Kurda raj Kurdatiye tere hizmet nakin. Binarın de röportaja kadar çit bejin. De bejin van adetin İslami jibona ku heydi enver gerinin lazım em musamaha karbin. Yani heneki musamaha bikin jibok vurda hem avana jorti rakin. Jve heleve jve aliye sekülerizme ve kumerevli mesele Kurdatiye dinara prensi yani be navaroku prensibi xwe kovara banka hak jikel ha amet kıymet evi betir zelal dibe. Binarın antropolog yeki meşhur heye Hollandi Martin van Bruyzen de nivîseke xwe vê paşîde. Ku mesela ji salê 1907 vir ve li ser Tirkayetî û Kurdayetî û İslamê falan hinek tefteşî hene lêkolînî hene dibêje divan demên dawî de gelek lêkolînên cuda balê dikşînin ser zêdebûna rola İslamê ya giştî di nav Kurdên Türkiye'de. Yani seküleristî Kurd jî aynı tiştî dibêjin dibên saziyên İslamî, rêxistinên İslamî ez navê wan nabînim kî gotiye ez nabêjim ew vê dibêjin saziyên İslamî weke mesela kovara Banka Hak ya jî weşanxaneya Banka Hak rêxistinên İslamî, rayedarên İslamî li şûna ku winda bibin li gelek ciyan ji berê bêtir rolê giştî girtine ser xwe. Her hal ew e eger yani de edebiyata Kurdî a bingeha seküleristan jî dîsa klasikên min e. Yani anam klasikî xwe ji nav wan rakin tiştekî wan namîne. Em birêya îdî vê panelê em dixwazin vê daxwaza xwe bigihînin hemî Kurdên dilsoz werin li hember sekülerizmê piştgiriya kovara Banka Hak şkela amed bikin. Belkî wextê em xediya bi Kurdastî çend milîme derbarê navê kovarê de ez bêjim. Li ser navê kovarê Kelha Ahmed her wekî em dizanin her daim Kelha Ahmed bûye îlham ji bona erbabên qelemê ji bona şair û dîroknasan de her qernî de li serê gelek gotin hatine gotin, gelek kitêb hatine nivîsandin ji ber ku bi hezar salan bûye şahidê jiyana civakî bi dirêjbûna dîrokê wek remz û nîşaneke zindî tê dîtin Kelha Ahmed cana yekser xîtab tê tewjîhkirin bal Kelha Ahmed ve cana jî wek şairê me mesela li ser Kelha Ahmed xîtaba xwe tewcîh dike ji bona alema Kurda û Kelha Ahmed wek di kurayiya dîrokê de wek sembola welat û nasnama me ye. Bi van hîs û pêjnan me jî bi navê Banka Hek ji Kelha Ahmed dest bi govervaniyê kir. Feqet Kelha bi sebeb ku me navê Kelha Ahmed her derxist pêş bi vî navî meşhûr bû. Di van demê paşî de îdî hinek xwendekarên me, hinek nivîskarên me, hinek şopînerên me ku heta li dervê welatin
ev navê Kelha Amed piçekî herêmî dîtin. Yani wek mehdûd nav herêmê de. Hinek kesa telaffuza wê hinekî zehmet dîtin. Teban lazim e nav jî sehl be, besît be. Ji ber vî qasî piştî 16 sala nekan nav diguherînin. Navê Banka Haq her wekî hûn diwan ew qede jî tê temaşe kirin. Banka Haq derkeve pêş û her wiha logoya jî were guhertin. Bi vî şeklî wê xizmetê înşallah were devam kirin. Ji ber ku bi sebir li me gudarî kir ez şükr û teqdîrê xwe pêşkêşî wê dikin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.